Imam Abu Hanifah ada budabuna ibu Imam Abu Hanifah, "Lau anna 'abdan 'abadallaha hatta yakuna mithla hadhihi as-sariyah, thumma lam yadri ma yadkhulu jawfah ahalalun am haram, lam yataqabbalillahu minhu." Dabuna Imam Abu Hanifah, "Lau anna 'abdan," seandainya pada situng kebulan, "'abadallaha," ibadah ke Allah, "hatta yakuna mithla as-sariyah," darin santa ibadana ke Allah sampai akarit tolang bi kolek, tak ada tekinga sekali darin tambu ibadah ke Allah. Thumma lam yadri ma yadkhulu jawfa, tapi kemudian tak ngestete kenapa si daar ahalalun am haram, napakah ia halal napakah ia haram, lam yataqabbalillahu minhu, maka taat ibadah tak kira terima bi Allah. Mantar isapora. Amin Allahumma amin Allahumma. Makan diumpamakan bu pak, diumpamakan sarang ulama, orang se ibadah ke Allah tapi ada eren haram, kal hamamah raqada ala bidin fasid. Orang se ibadah ke Allah, asolat ya asolat, tangi malam ya tangi malam, puasa ya puasa, Quran ya Quran, dikir ya dikir, tapi tak ngestete ke seeder, tapi lebur mabuduk pese, tapi seneng ngalan andin orang, seneng nipu orang. Diumpamakan sarang ulama, kal hamamati raqada ala bidin fasid, kaya pada bentera pada ben ajam ngiremi telur sampurkan. Ulah tanya mungkin sampean pada telur sampurkan iya remin seminggu dua minggu sebulan dua bulan tak kira tedes tadi budu, jak sebulan dua bulan oncang kapi ajam satunya sarah ngiremi telur sampurkan sampai kiamat tak kira budu pak. Kena bagi kadabun ulama pada oncang ibadah nah oncang ta'adah mun kula bi sampean tak ngestete kana basi daar saya ngajak